أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أول مي سلسلة علوم القرآن مي ما كانوا نموذج دشون وهكذا كم مجدني كيرت القرآن أقولهم هو علم تكابه قطم كم هفتة كبس أنغار دوهوك ري مغرب نماذج فوقا مي مسكتوغا مي سلسلة كوريا مدني اما فهم ميدي هفتا قالوا من واقع دكا فواني كيرت قرآن وجه آية نوت سورة باوا لفمغا مدني أدي مكي سورة كا آية دنيغتو مغه واهكا اغتم علم برين كندالو وافاوا سادا وتريگه نوت سادا باگه مچا اقول من واهكا دكا مهارو مي انني مانكي كيرت قرآن وجه كم سورة كم آية اي آية باوا لفوني كون تنيگا كون يريگا نوتا كم بايگه مچا كما مدوغا اقول منگه علم برين وني مسك پول قربا اكن تحقيق قربا ادي كما به گتن لبن مري علم جمع قربا في اگترين علم برين علي الوا لوا ما گندو سادا وترگ نوت سادا نوكتا اگ مچش اگون من واهك دكو مگندن ام فون ر اگون من واهك دكا فواني كيرت قرآن گه آيت کو تري نوت سورت کو تري سورة مدني سورة غتوغا و نموس اي سورة غتريغا مكي آية گه حكم همنه نوتا مكة گه اهلورنا نوتا مكة يا غلون هوري حكمن همنه آية اوتون اواكا غالگون من اشاره كلا فواني سورة التوبة نوتا سورة براءة مي سورة الله سبحانه وتعالى باوالا وافوا كوري كولغ آيتن اي مكة مشركونا غلونغوري آيت كما اي هجرة نوانا أهرغا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه مسلمون وري كوروا حج لكتمن أمر كوروا گن اكلي غفانو حج ورناكو نكمه وڈاگن فهم علي رضي الله عنه فنو وواگن اي آيت مكة کے مشرکون نن انگما نوت مكة گا ایوگوتو ایمان نوے تیبے کمگا وانما ایبے کن انگما ٹکا اے آیت 4 کو دیومن انگوی اول وترکی مدنی آیت گا نوت مدنی سورت گا ہوری مکی آیت وتر گوتن ہوری آیت میبس اول منگ علم مرین مسک قروا فها قروا فوا بے مفاد بای مثال گتریگا می اننی مکی سورت گتگ معنی کی ہجر مدنی سورت گتگ ہجر اگ فهم باوالے ونو سورت گا مکہ گا ہنگا دی حادثہ نوت مکہ گا ایک مکہ بہ گتم واہ کا دکم اکشیگم وا مکی دورگا دکم اکشیگم وا فدا واہ کے اسوا وا کم وانما ایکم فاہ کرمگے با سورة الأنفال أقول من باني كوري ريغا دنوا سورة الأنفال كي أي مدني سورة مدينة غبا والي من سورة إهن نمس إي سورة غا إبا آده بأي تنتم مكة غي حالة غلوم هوري إكم بس أقول من إلوم بري ميواني فاها قرفواف إغوتو أقول من بلاء رغا الله سبحانه وتعالى كيرت قرآن أنفال سورة بحي قربا اترسونا آياتها وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين مكة مشركون بناك مغاوي مي كورندن فدان مدني سورة مكة مشركون بناك مغاوي تمام من أدو أهافيم تمام من بينهم بنما تيفدا فوتن نودا تيفدا آياتك تمام من جنس جن فيه مه
ti ayat ti ihuge boda wahaka nuwata muskulinge fulok wahaka nun ehen ecce nune demmi anna aya makkage mushikunge tereng bayaku nuwata bay mihun bunikaman asfawa khabare mi wa idh qalu allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fa amtir alayna hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'adhabin alim ebami honno tege terem bayaku denne bi hinde e allah mi qur'ana ki mi iba ilahu hadratun asfawa no tabawa lebigem wa haggu kalam fulu kama wana manota haggu basfurta ki kam gawana ma fa amtir alaina hijaratan min as-sama timammenge macha udum hilage ware beswa devwande awitina bi adhabin alim nuwata vendeni bi adhab timammenge macha fonuwa devfande lobeta khunne nikam ballawa hidayatum bayakumihum bunu amburala haggun ebayako ekkibawe gen fikama vanama ebayge du'a ge halati ki besmi alifay shakkivana ma misalaka kitto wani ebamihunge du'a ekam gawa misalaka qala allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik fahdina ila sabilik mifada gotakan ebamihunge du'a wa timanna menna iba ilahuge maga magudakka wande ni haggu tedumaw kama vana ege badaluga fa amtir alaina hijaratan min as-sama udum timammenge machan hilage ware biswa devwande awitina bi adhabin alim nuwata wenden mi adhab timammenge macha fonu wande mi qabul nukurma haggun ekkibawe gatumuge sabun ebamiyunge dutawge matiga du'a gotuga wes kurave du'a ki nuwata bahana gotuga ebamihun dakka ule wahake ki henna mas Allah subhanahu wa ta'ala ekamuge jawabu wahi kurabani wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun mi aya bawa le vunima kashawrogin dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiri hunnabi ha hindaku ekale gafana hunnabi tanakan Allah subhanahu wa ta'ala adhabu nufunu wawanika wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim kale gafana ebamiyunge terega hunnamaniko Allah ebamiyunge machan adhabu nufunu wawanika dengangawani wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun adi Allah subhanahu wa ta'ala adhabu fonuwa farati kamuga wodige nuete ebamiyun istighfaruko faafuso mangadi du'a quraha hindaku em lobeta khunne Allah ta'ala ge haddatun aamu gemwa adhabe awmuge es sababu miwani algon menna wakiwegen gosfa ummata wakifa ay algon menga nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekale gfana duniya ga hunne binama Allah subhanahu wa ta'ala ekale gfana hunne biha hindaku adhaben nufunu bawana kaman ilahum yangon devana sababu ekani miharu duniya ga oti ei algon men istighfar ko faafu songedi gina du'a dennew algon men kiban ekan hingon huttijje kama vanama Allah subhanahu wa ta'ala ge adabu algon men ge machabes haggu egen hingada embima ilumel vidalwani komme undagulege wagutuga bes adi ufaweri kamege wagutuga bes algon men Allah subhanahu wa ta'ala faafu song edi du'a kurun gina kurun hutte komegas mi ayatan Allah subhanahu wa ta'ala anfal suratuga zikur kurabwa fa vi iruga mi hadisa kimi makka ge mushrikun kore bay bodunge faratun bunewunu bastai ge macha ishara kura ayat hemima kuringon denne fadan algon me ge ilum berim bani madani surate kamuga avies e suratuga huri makki wahakatan nota makka ge dawra gulun huri wahakatan himene ayat bes waki kurabwa nuwana wattaraki ma yushbihu nuzulul madani fil makki surategga madina ga bawalevunu ayataka wattaru goten hunna ayatan huru makki surategga maneki makka ga bawalevunu surategga ekamaku baen ayen hunnani
madinaga ewahake dhikuru kurevun ekashi gemwa ekamugo mige mane ki mi ay bawa levuni madinage ke nu ehnamas e ayatuga watturukame hunnani madinaga bawa levve ayataka efada en ayataki Allah subhanahu wa ta'ala najum suratuga tibefun egwada gannawan najum surataki ei ayatakuru surat amugotega makki suratoga ayatakuruwan ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ನ ಮುಖಾತಬ್ ಕುರೆಫಾವಣಿ ಬಹುಗೆ ವರ ಬಲಾಗ ಚರಿಕೊ ಹಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಸಜಿದೆ ಹಿಮೆನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಜಿದ ವಳೆ ಹಿಮೆನೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಸೂರತಕಿ ಐ ಮಕ್ಕಿ ಸೂರತಕ ಮುಗ ಇಳುಂಬರಿ ಕಂಡ ಅಳುವಾಫನಿ ಹೆಮ್ ನಜುಮ್ ಸೂರತಕಿ ಐ ಸಜಿದ ವಳೆ ಎ ಸೂರತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಆಯತುಗ ವ ಸೂರತ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ಸೂರತುಗ ಎಬ ವಹಿ ಕುರವ್ವ ತಿರಿಸ್ ದೇವನ ಆಯತುಗ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم مي آية قام أنني أبامي هنك أي بردتي فافتك أدي فاحش عملتك دوره لبجم وامي هن كودي كودي فافي منو أبامي هن أرانو غنوين مي هوريها إنسانو كيس حالت එක ඉන්සානුගේ හාලතා ගුලේ ගොතා ෆාෆාගේ අදදා කුදි බොඩු මින් හෙමනු කමගාවිය කුෂන් අරෑ නොගනෙවෙන ෆාෆෙන් එමියකි බෑන් නුහිගානේ මියකු නූලෙන් එහෙන්නමස් ખાસ ගොතෙක්ගා බොඩති ෆාෆත අදි ෆාහිෂ් අමල්තන් එයි හුතුරු කංක එකංකම හගීගතුගා ඊමාන් කමුගේ අහුලුවරින් අරෑ ගොතුමකි එයි ෆහරෙක්ගා හිඟියස් දුරු කංක නාදිරු කංක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා مي آياتها ميانغوني أبامي هنكي أي الذين يجتنبون كبائر الإثم فافتوا قترين بدتي فافتك والفواحش أدي فاحش عملتكم دروه لبجم وامي هن إلا اللمم داد كدي كدي مين مولي أولمغا أراغنوي باوتك كدي كدي فاف ميهكا مدوغا مثالك هيتن أرا اتشكون نوتا بنوي بحكم مفده كمكون نوتا لولوغي ನದರೆನ್ ಹುಟ್ಟಿಗೆಂದ ಗೊತಕು ಮಿಸಾಲಕನ್ ಎಫದ ಕಮಗುನ್ ಅರಾಗನವೆ ಕುದಿ ಕುದಿ ಫಾಫ ಫಿಯವ ಎಬಾಮಿ ಹುನ್ನಕಿ ಬೊಡತಿ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ತಕ ಅದಿ ಮುಂಕರಾತಕ ಅರಾಗನ್ನ ಬೆನ್ನೂನೆ ಇಮಾಮ್ ಸುಯೂತಿ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹು ವಿದಾಳುವನಿ ಫವಾಹಿಶಕಿ ನೋತ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲ್ತಕಿ ಎೈ ಎಕಮೆಗ್ಗ ಹದ್ದು ಕಂಡ ಅಳುವಾಫವ ಕೊಮ್ಮೆ ಫಾಫೆ ಫಾಹಿಶ್ ಅಮಲಕಿ ಎೈ ಎಕಮೆಗ್ಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಹದ್ದು ಕಂಡ ಅಳುವಾಫವ فافي كما فانما اي فاحش عملك مثالك زينه مثالك لواط مثالك وكن كورن فدا حد اكمغا كند ادو وافا وكما فانما اسلامي شريعتغا حد كيرت قرآن ونت رسول صلى الله عليه وسلم سنة اسفا وكما فانما اي فاحش عملك كبيرة اكي نوت كبائرك اي اكمغ نيمو මොත එකමක තෞබා නොවේ හුන්න මීහාගේ ජසායකි එයි නරකයන් අදාබු කමුගා ඇස්ෆාවා කොම්මෙ ෆාෆෙක් එම අල්ගොන් මෙන්ගේ සලෆරි බේකලුන් කොරබ එ බේකලුන් ජමා කුරවා ෆාවේ අල් කබායිර් බොඩති ෆාෆත කිරිත කුර්ආනා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුගාذිකුර් කුරයිෆාවා එම එගේ තෙරෙන් එබ්බ ෆාෆාගේ සිෆා එයි හද්ද කණ්ඩ එලිෆාවා ෆාෆෙක් කමුගාවු අනිබ්බ ෆාෆෙකි එයි නරකයන් අදාබු ලිබේන කම එෆාෆා ගහුල් වරියාය නරකයන් අදාබු ලිබේන කම කීරිත කුර්ආනු ගනොත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නතුගාذිකුර් කුරයිෆාවා ෆාෆෙක් කමුගාවානම එහෙම වීම අල්ලමම් කුදි ෆාෆතකි දෙන් එ දෙමෙදුගාවා කන්තෝ මානකි හද්දෙක් කණ්ඩ එලිෆා නුවා අදි නරකයන් අදාබු ලිබේන කම ආස්ෆා නුවා දැන් බයි ඉලුම්බරින් විදානුවේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ රහමතුන් බේරු කුරබුන් නොත ලවුනෙල් ලෙවුන් එෆාෆාග අහුල්වරියාගේ මච්චා කීරිත කුර්ආනුගා නොත රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සුන්නතුගා ආස්ෆා වකම වනම එයි බොඩු ෆාෆෙක් එහෙම වීම එෆද කමෙක්කමුගා නුවා කන්තම එහෙම මේ ආයතුගා මේ ආස්ෆාවා බොඩති ෆාෆයා ෆාහිෂ් අමලුගේ වාහකේකි මදීනාන් හිජර කුරම ෆෝග නූනියා අස්දු කණ්ඩ එළගෙන්නාන්න කන්ක මානකි ಹದ್ದು ಕಂಡ ಎಳುನು ಫಾಫಾಗ ವಾಹಕತ ನೋದ ಹದ್ದು ಕಂಡ ಅಳುವಾ ನೋದ ಹದ್ದುಗೆ ಆಯತ್ತ ಬಾವಾನವ್ವ ಅದಿ ಹಮ ಎಹಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಫಾಫತಗೆ ಮಚ್ಚ
haram kamuge engemunta angawafa wani nuta hadduta gaim kurma angawafa mewani nuta shariatuga haram halaluge bata kandaligen asfa mewani madina hijra kurma fahuge ehen namas mi suratuga najm suratuga mikamam mewani ishara koroga algon men mi ammi ilumere mi hiuvani makki surategga ekamaku madinage ayataka wattoru kamen huri ayaten otum ewaran algon men ilumere ballam gen algon me komme tanegge ismi masay qurani komme sarege misare genestiveto dihona wattaraki ma humila min makka ila al madina makka madina ya gendevunu sura nota ayat maneki makka ga e ayat nota e sura bawa levifa ehen namaves e ayat madina ya gendevunu maneki e bawa levunu wagutuga madina gaves bekalun take misaga sahabi bekalun gateren hijra wadaagenne bekalun take tibbewumuge sababun e ayata madina gendewumuge sababun e demeduga sahabi bekalun errasun ani rasan e ayatoge khabaragen wadaagennevi ayata toge wahake hema makka ga bawa levige madina ya gendewunu nuwata ufulunu nuwata khabaru hifagen bekalun wadaagennevi ayatoge wahaka mitanuga mi dhikur qurban egetelen em misalaki sabbih isma rabbikal a'la mi suratuge khabaru asfawe abu imam bukhari rahimahullah riwa qurabani al bara ibn azib radiyallahu anhu ekale fanu widalwani timammenge kariya madina ga hulweri ansariya bekale al bara ibn azib ekale fanu widalwani timamme madina ga hulweren kariya furtama wadagennevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sahabin kure mus'ab bin umair tebe fon adu aswana siratuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina ga hulwerinna islam di ungannawa dema ekale fanu ga dawat for ko dema emme furatama fonu be kale ki mus'ab bin umair radiyallahu anhu zuwan tuppulu sahabi gunave gotum ekale gifanu wadagen madina ga hulwerinna mi deenuge khabarta kuravvagen madina ge kommege egge teriya ekadege faanuge sobun hidayatuge nuru wadegendiya madina ge ahulwerin islam wumuge darumaya thawabuge bodu bay ufulane bekalaki musab bin umar tebe funan enge wada gannawane rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sifage gotum hashiganduge battama suraga wattaru kame huri bekalen ei zuwan bekale tanawas ufavere dirulume ulugomo gelde mustandi ailage quraishon hage arahunne bekale hen nama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya iman be wada gennamuge sabun nikameti halataka wada gennama jehi wada gennevi hen nama skettere wada gennevi zuwan bekale zuwanun nahuri warugada namuna allah ilahu rasulataka qurban be wada gennevi mativeri sahabi komegas uhuduge duwahuga hijran timwana aharu hingadi uhud hanguramaga musab radiyallahu anhu shahidu wadagen nabi ehinduga goalevgen dia muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidu wadagen fikama ei kurindenne fada musab radiyallahu anhu ge hasiganduga burusuraga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya eggut kamen kuruma adi makkage mushrikun e adu egota faturam bes benu e fawat komekas bara ibn azib radiyallahu anhu vidaloni furatama wadagenne sahabi bekalaki musab bin umair e fawga ibn ummi maktum tibefon adu sawan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge biskit poluga bilaluge faanuge iturum bangi debbawa bekale lofam bekale ei abdullah bin ummi maktum fajala ya quran ede bekalun timammen arihuga quran kiwa vidalo mundie thumma jaa ammar wa bilal wa sa'd tibane goda gannon ammar ge fanaki yasir ge darikol ammar bun yasir ekale ge fanuge bappa fula adi makambalun makka ge mushrikun shahid kuri mi islam dinuga emme furatama furana dia shahidaki ammar ge fanuge makamana sumayya radiyallahu anha e ailaya e
darifas kola nuwata ammar gafanuge aidaya nuhanu undagula vein tahammal kurawwan jehiwada gennavi edoso rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya baru libiwada gen nuwatibe ebe kalunna libe munda adabu nuwata aniya feniwada gen vidalu mun gendawa sabran ya ala yasir e yasir gafanuge aila ketteriwe wada gannawashe wa inna maw'idakumul janna tibami hunge maw'idaki nuwata tibami hunna timankale gafana baddal qurban tanaki suruge ehma ammar gafana tibe fama adossawana dena wada gannawana bilal radiyallahu anhu kiwes veena adabu waram macca tahammal kurvi bekale ade midi timbe kalum wadaagenne thumma jaa umar ibn al-khattab yafuga umar ibn al-khattab wadaagenne biye fi 20 vihiwanaya nuwata furatama wadaagenne vihibe kalunge terega umar radiyallahu anhu wadaagenne hijre thumma jaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam yafuga nabi sallallahu alayhi wasallam wadaagenne manake den ekadege fana hudda libi wadaagin hijre wadaagenne wa kami يفوق البراء بن عازب رضي الله عنه يدعون ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به مدينة أهلورين دوها كويس يفور بدك وفاء فاواتنا تمن كذا كفان دكوا ده نقولنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودا جنوما قولي منه فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى دين تمن كذا كفانو adu sevime sabbih isma rabbikal aala ge ayat maneki mi gota wadagenne bekalum genes debbagin timamme sabbih isma rabbikal aala mi sure kiyawam fashafi menot timammenna e sure angawa debbafi itunuga murada kuren denne fadan khabar tawga asfawa makka ga bawale bunu ayate ga khabar sahabi bekalum madina ga tibi bekalunna genes debbumuge wahak hame gotan ege anek kolu 11 wana gamune ma humila min al madinati ila makka madina ga bawale bun ayatke makka ya sahabi be kalun ufulle kama khabar toga asfawa ayat mi se be kalun denegannawa fawa kanka mi kanka muge beeno makki algon kurire gas ishara ko fawa ne fadan kirit qur'ana behe ebbes kamen ebe kalunna oliwadage no mattaka adi abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ge manhajuge matiga me ummatuge ilumerin tibbew mattaka e giturum kirit qur'an tafsir kuru mattaka waram muhimmu kame e ayate bawale vuni kontanegga to ballawa ege zariya hukum denegatuma fasihave gendane misalaka managa egut kame hurikama vanama bawale vunu tanaka e bawale vunu bayaka boguten engunima ege mana deneganna fasihave gendane ege giturum dawatu dinum ga gon kurire danna fan dawatu dinum ga mihunge halata gule gotak dawatu dinum misaga makka ga mushrikun ebami hunna tauhiden ebami hunna akhirate rangalan negeru ekankaman emihun funem gotga iman nuwairu ebami hunna makki surat tawga mukhatab quraifawa gota madina hijre badagen no mafawga mu'minunge teriya mu'minunge mujtama islami dawlatuge teriya bawale umondi ayatoge uslubuga tafawtaken hurmun algon menna dawatuga madanuga masake kurma gengulemvi usula uslubu denegatuma bes fasihawegen dan ade madina makka ya ufule wono bay ayatoga wa kalgondo kurirega emme fo midi haftaga dannawali taw demmega sawon fashiruga ekama mi ishara kolli tauba suratuge kuri koluge ayat bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin mi ayatoga miwa amuru funwata khabaru makka ge mushrikunna hamiya hijuna nuwana aharuge hajj badage neviruga Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anha hawal quraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekan engevi e aharafauga makka ge mushrikun nuwata mushrikun gataren ebbes beku hajjuvum mana kurevevi adi gefulu washa tawaf kurum fada kanka mana kurevevi kuri zamanuga mushrikun kamuga yes adi ehendin toga mium wes kongule kame gefulu washagen tawaf kun hudumaki ehnamas rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauba suratuge mi ayat bawale ma guligen eka mana kurevi
ಬಾರವನಿಯ ಮ್ಯೋತಿ ಮಾ ನುಜಿಲ ಲೈಲಂ ವ ಮಾ ನುಜಿಲ ನಹಾರನ್ ರೇಗಂಡು ಅದಿ ದುವಾಲು ಬಾವಾಲೆ ವುನು ಆಯತ್ ಅವನು ಕುರಿಂದೆನ್ನೆ ವಿಫದ ಮಿವೆಸೆ ಬೇಕಲುಂ ಬಲ್ಲವಾ ಫವಾ ಕಮೆ ಮಿವೆನಿ ಆಯತ ಬಾವಾಲೆ ವುನು ದುವಾಲುಗ ಗುತುಗತೋ ನೋತ ರೇಗಂಡುಗ ಗುತುಗ ಅವನು ಮಿ ವಾಹಕತನ್ ಜಿಕುರ್ ಕುರ್ಮುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಬೇನಮಕಿ ಎಬೇಕಲುಂ ಮಿ ಇಲ್ಮ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅಹಮ್ಯತ್ ದೆವ್ವಾಫಾ ಮಿಂವರ್ ಹಮ ತಿಬ್ಬವಾಫಾ ಕುರ್ಆನುಗ ಆಯತ ಕಿಯವಾ ವಿದಾಳುವೆಫಾ ಅರೈಬಸ್ ಎಂಗಿಲವ್ವಾತಿವೆ ಮಾನ ಕುರವ್ವನಿ ಕಿ ನೂನೆ ಹಮ ಎಹಿಮ್ಮೆ ನಿಜಮಾನುಗಾ ಹೆನ್ ತಿಮಾ ನುರುಹೆ ಮಿಹೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗಾ ಹುರಿ ಅದಾಬುಗ ಆಯತ ಮಾನ ಕೊಫಾ ತಿಮಾ ರುಹೆ ಮಿಹೆಕ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನುಗಾ ಹುರಿ ದರುಮಾಗೆ ವಾಹಕತ ಮಾನ ಕುರ ಉಸೂಲಕು ನೂನೆ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂಗೆ ಸಲಫೆರಿ ಇಲುಂಬೆರಿ ಬೇಕಲುಂ ಎಕಂ ಕುರವ್ವಾಫನಿ ಎಮ ಆಯತೆ ಬಾಮಾಲೆ ಫುನಿ ರೇಗಂಡುತೋ ದುವಾಲುತೋ ವೆಸ್ ಬಲ್ಲವೆ ಅದೇ ಫಹುಂ ಅನ್ನ ಬಾತೋಗ ಇತುರು ವಾಹಕತ ವೆಸ್ ಇಬಾದ್ ಅಮ್ಮು ಗೊತೆಗ್ಗ ಕುರ್ಆನುಗೆ ಗಿನ ಆಯತ ಬಾವಾಲೆ ಫುನಿ ದುವಾಲುಗೆ ಒಗುತುಗ ಎಹನ್ ನಮಸ್ ಬಎಂ ಆಯತಕಿ ಎಯಿ ರೇಗಂಡುಗೆ ಒಗುತುಗ ಬಾವಾಲೆ ಫುನಿ ಕಮ ಸರೀಹಕೊಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನ ಎಂಗೆಂ ಹುರಿ ಆಯತ ಏಗತೆ ರೇಗ ಬೈನ್ ಇಲುಂ ಬೆರಿಂ ekam kurindanne fadam faha kurawwa hoddaw masake kurawwa faave egete rega reganuga baawale vun ayetta bakin jama kurawwa faave hame gota fahun eba ade hunu musumuga nota fini musumuga baawale vun ayetta egota baki kurawwage jama kurawwa fa ibn hibban ekay fanuge sahihuga adi ibn al munzir hame gota ibn mardawai adi ibn abi dunya aisha radhiyallahu anha ge arihun riwa kurawwa fawa riwayetega eba ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hal kolugawa miga safatu bay riwayetoga tankole iturabes eba hure mi wahaka geneifa targhib wa tarhibuga tafatu gotaka tankole tafsil ko gennawa fawe ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfan aisha radhiyallahu anha ga arihuga edi wada gennevi erre gereganu ogotukologa dambaruga ogotuga timankale gfanu dukol labbashe no timankale gfana iduna debbabashe timankale gfanuge verrabban alukan kurevma kumfada riti muamalat rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha radhiyallahu anha ekale gfanu ambikambanu ga arihuga damburuge wagutuga mistakun dammati takabburahiwa wagutuga komme mihekus emihege lobi veriyage kariga madukura wagutu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekale gfanuge emme lobi fulu wada gannawa farata alukan ada kuru mattaka insanuge tereng ewagutu ekale gfanu ekamanage haggu ada kurma jehifawa ekale gfanu emme lobi fulu wada gannawa ಅಂಬಿಕಂಬನುಗೆ ಅರಿಹುಗ ಐದನ್ನವನಿ ತಿಮಂಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದೂಕುರಬ್ಬವಾಶೆ ತಿಮಂಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ವೆರ್ರಬ್ಬಂ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರವು ಮಟ್ಟಕ ಎಹಿದುಗ ಎಕಮನ ವಿದಾಳು ವಿಕಮಂ ಆಸ್ವವೆ ತಿಮಂಕಮನ ಬೇನು ವಿವಡಾಗನ್ನ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹಿಪ್ಪುಳು ಹಮಜೆ ಕಮೆ ಕೊದ್ದೆವ್ವಂ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎದಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಕಮಕ ಕುರಿಮತ್ ಲಬ್ಬವಾಶೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನ ಉಫಾವೆರಿಕಲ್ ನಿಬಿವಡಾಗ ತುಮಕಿ ತಿಮಂಕಮನಾಗೆ ಎದುಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಸ್ಮಿಗ ತಫಾತು ಗೊತ್ತ ರಿಬ್ಯಾಂ ಆಸ್ವೆ ಬೋರಿ ಮಿ ರಿವಾಯತುಗ ಮಿಯನ್ನನಿ أن بلالا أتى النبي صلى الله عليه وسلم كم مريقا بلال رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها بداغنوا فتس وغوتوغا بانغي ديومغه كوريغا بداغن එකලෙක ෆාන විදාළුවේ ෆතිස් වෙජ්ජේ නුවත ෆතිස් වණීයේ තෙදු වඩාගන්නවාස් කොමෙකස් බිලාල් රදියල්ලාහු අන්හු මිරේවස් ආදෆුලුගේ මතින් මේ වඩාගන්නවනි අම්මු ගොතෙග්ගා de bangi devene rasulullah sallallahu alaihi wasallam zamanuga fatihuga wagutuga miharus makka madina ga tebe funan iwada gannawane de bangi ei fajr as-sadiqe kuriga fajr al-kadhibuga manaki sida fajruge saaf alikan nannani spuratama fajruga bangi gowan agun menge terega misalaka kuriga kuramunda kamen ei munaja go e kala e wagutega gaganaka tinejja tingade baharuga damunamada nisakunna ishara ekkondumuge waguteg gotuga nota fatiswan ulekamuge waguteg gotuga ebangiga nugowane as-salatu khayrum minan nawm ebangiga nugowane as-salatu khayrum minan nawm ehnames fatis namad wagut maniki fajr as-sadiq alikam faalo wima muli duniya macca
alikan verive fajruge wogutu as jehuni madengowa bangi yaki ammu gotegga e bangi vidalwani Abdullah ibn Ummi Maktum nota ibn Ummi Maktum lofam bekale miga dekolabes asfa ebor komegas Bilal radhiyallahu anhu wadagen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge arihoga dannawani fatis vejje ehinduga ekadege fana feni wadagen nevi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirit kurabam gendawa den الترغيب والترهيب كنوا في رواية عائشة رضي الله عنها بدال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيرت قرب من قص إكله فانو جه دلوفلون فابا جنديا كرونتا تمري فلو تمي بيمتشا وهم ديا كما إبرة إكله فانا أثر قرب بكما بلا رضي الله عنه منظر دكوا داعين بدال وني ما يبكي كله فانو كيرت قرب وني كم كم كأهور هيجي إهدو رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرب وني وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي هذه الليلة آيات تمن كليك فانو كيف بيجين هي كيرت نكورب بومبي تمن كليك فانو جماعة ميري آيات كباوا لبوا فيه ترغيب الترهيب قا جنوا فرواية قا وني آيات كيوا إيج مانع عمد وسنا فكر نكف ميها هلاك الجنوة أميها كجلما هلاك هت إفوق رسول الله صلى الله عليه وسلم كيوا بدالوني آل عمران سورة جه فهو آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أم قلت جاربات الناس فيفو رسول الله صلى الله عليه وسلم هيفو لفما كم مريكو ودبل لواجن هنوا إكليفانو مي آية كيوا بدالو من ذاك مهم سنة إيه دمبرغه وغتوغا أرغن من هيلاجن فرتم هيلو ما أكوغا ودفن حسابك نكمة مي آية كيوم مي آية كامل ويسنا فكره هنگم جنديو إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب هنگس آية نمند مين أرغن من إنجي ريغندوغا وغتوغا دمبرغه وغتوغا باوالي فون آية كم آل عمران سورة فهو كولوغا آية هم يغتا توبة سورة الله سبحانه وتعالى ذكر قربا فاوي تبوك هنغراميا نكون نومغا سبب نتي عذر نتي تيمبيك لكو صحابي نتني تيمبيك لكو تبفونا تبوك هنغراما غوا كادوسوا فواكموانا جوداغنا منافقون وربدا فهت جهون هنغرامي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ندبوا كم ميه كوس نكتمان إنجبي هنغرامه سببكي هو نقدر دوسوره أما تدتي دوسوره هم بيما نكمل دتور كفا تبوكا هميا دان أي ندعو كم كباتي جينا بيك فسجهن كم كباتي به هم إكن إكلي فانو غاريها صاف أذرك أجن فرات كمنو إكلي فانو إذن ندبوا එගිතරෙන් ගින මිහුන්නකී මුනාෆිකු එහෙන්නම සහාබී බේකලුන්ගේ තරේ ඉඳතින් බේකලකෝ එකමුගා ෆහත ජෙහිවඩා ගෙන්නෙවුණු එබේකලුන්න එහෙන්නම ස්දෙන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ගාරියන් ඇස් එකමන් ඉතිරාෆ් වෙතිමන් බේකලුන් හගීගතු ගවස් හම සීදා හුද්ද දෙවේ ෆද මඩුකොක්ගෙන් තියුමන් හුද්ද දෙවේ ෆද සෞබෙන් නැතියේ තිමන් මෙන් ekama faswi egota denne vitim bekalunnan Allah subhanahu wa ta'ala gotin nimma wanden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ebekalunna gulun kanduwa lebbebi ei ekale gfanan ewogotuga amuru efawa goteki ehmima ebekalun ekamuge intizariga duwastaku tibbewma fawga Allah subhanahu wa ta'ala ebekalunge tawbage ayata bawalebe wala thalathati alladhina khulifu mi ayata baawala bawa ebe kanuge tawba Allah subhanahu wa ta'ala eulanu kurave Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurave tibage mami hage mandum ufamvi fahum hayatuga emme ufavare duha marhaba maniki Allah subhanahu wa ta'ala hanguduga mati qiyamata hame kiyevene gotuga ekedege fana adekale fanuga arihugawe ane debe kanuge tawba Allah subhanahu wa ta'ala baawale beviti हमें गोता सूरतुल फतह के पूरी कोलोगे आयत बस बावाले फावनी रेगंडे के गोतुगा इमाम बुखारी रिवा कुरवनी उमर रदियल्लाहु अन्हु अरिहु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या एकले फानो हदीस कुरवनी लक़द
نزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس تمن كليك فانوغي مچا ريغا سورة باوالي فونه سورة تمن كليك فانا لوبت كم بودي إيرو إيغي مچا إري هم إچك فوري مانكي سورة إيوا خبرها سورة ماكا كليك فانوغي هبولا بودي يفوغي كليك فانو كيوا ودالو إنا فتحنا لك فتحا مبينا مي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مكة فتح كوربين كمغي خبر الله سبحانه وتعالى باوالا بوافاوا سورة إن فوقا تيرا من يميوتي أو كورين دين يغوتا ما نزل صيفا وما نزل شتاء هونو موسمغا نوتا فيني موسمغا باوالي ونو آيات ميوس أقول مجي إلو مرين فها كوربوا فواكمي إكترين هونو موسمغا باوالي ونو آيات غوتوغا رسول صلى الله عليه وسلم غاري هونجي إمام مسلم نرووا فني عمر رضي الله عنه رواية إكدك فان ودالوني تمن كلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم غاري هوغا كمكا به غتون إم جنا سوال كوربي الكلالا به غتون الكلالا كي أي ميه كمروا يرغا إنك وارت برين نتيبه ميهو إفدا ميه كام يدوغا كينتو كانت قراني تمن سوال كوربو من جندريمه أدي تمن نه එකම වර බොඩු කමෙන් එක්කමුග එදුවස්වරු ගන්නුවේ හදානේ ගොතේ එංගි වඩා නුගේ එගොත ගොස් එම්මෙෆොන් රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කලේ ගෆානුගේ මේ ෆුලුග එකලේ ගෆානුගේ ඉංගිලි ෆුලුම් බාර විද්දවාලේ මෆෝගා හදීස් කුරවි යා උමර් ඒ උමර් අලා තක්ෆීක ආයතු සයිෆ් التي في آخر سورة النساء කලේ ගෆාන නුෆුදේ හෙයේ නිසා සූරතුගේ එන්නේ ෆහු ආයතුගා hunu musumuga baawale vuno e ayato mi basfunu agol men engeni mi hunu musumuga baawale vuno ayatekka en sahabi bekadum mifada ayatta wahi korovage jama korovwa fawe wakin nasu tawga asfa hunu musumuga baawale vuni kon ayatta ketto fini musumuga baawale vuni kon ayatta ketto tibe funa engi wada gannawane ayatu Allah subhanahu wa ta'ala wahi korovani yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala awon kurin denne fadan ei miheku marwa aruga eneya muda warta qur'an ebbes parate dariya kus adi warta gotuga muda ebbes libene mihe gotuga miheku du ko fa nuwa miha marujje nama den kanta qur'an gotuge wahak emme ewahak tabbes ei hono musumga hame gota tibe fun adu aswane denne awon denne tauba suratu gawa tabuk hangurama ge wahakaga munafiqun fadhihe kurefun توبة سورة دبي نمن أي سورة الفضيحة فضيحة كسورة سورة ما وانا بابا الله سبحانه وتعالى منافقون مكر وركم فضيحة كوربي سورة كا أقول منا فينيجن دي إباميهم إبيكو أنا إبيكا بونمو ديكما تباميهم مهونوغا نونيكون ناس لا تنفروا في الحر مهونوغا نونيكون ناس هنغرامن إبّي قانم بيكا بنمدي الله سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم وحي قربني قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون إبامي هن بسنينما نركاج ألفانوك هونوكا ما بدوك وانك ماني هونو مسلمك هونو فره نركاج هونو ما بدوك هم بما هونو التكا ميدوك هونو تحمل كراش إيجي تورون هم إيغوتا فيني مسلمك بابا لفاوا bain ay bes kurindane fadan ebe kanum wani jama kurabwa nasu tawge aliga miga taren emme mashhuru en hadisa ki aisha radhiyallahu anha ya behe gotun madina gati bi munafiqun feturi ifkuge wahaka e wahaka ya gudigen Allah subhanahu wa ta'ala ekamana bariya wegen wakamuge ayata gunwani mi mawduga komesarga wahaka dakkalafa kiritu qur'anuga asfawa bay wahakatawge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekadege faanuga amille fula gennevi fotekkamuga wanama ekadege faanu zikru nukurwane fada bay wahakatawge terega ekadege faanuge ambikambalunna behe gotun dekewunu mi wahakaya adi ekamana bariya wegen wakamuge basfuluta bawalevuma mahenha dos digulagen diyero ekadege faanu ekama meduga kettere wada gannamu gendiya gendew ema mi wahakatawge maccan algon men irada korevia anna haftaga
ishara kollana du'a ke algon menni mi wahakatakun ibran libiganna adi hama ehme algon menge ilum meri mi ilmun furifawa kanduge terega ebe kanun kuraba fawa masakke purtaki koba kan komme saraka nama wes algon men engen tibe ebe kanun na itubar kura ebe kanun namaduga yaqin kura baykamuga levvum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.